siyambheka ukho simbheke enyaweni awukho phoqeleke ukuthi hayi ke empahleni enkulu ngeke ungabi khona hey obvious uzolithi nje shaya kabili kathathu ngelingani ubese ngithi phela vele mesijova la siyabopha sithi kuze kuzoqhasha umthambo yeah la epipini zobopha kanjani ungabopha kanjani ukubona ukuthi alikhanyele yabo ukuthi yazi akumele nami siyayihleka le nto mfethu yazi ukufa kwesizwe sethu lesi ngempela kanti ke nakhona futhi kunorongo wakhona kuyenzeka ukushaye kwenye indawo thola ukuthi umuntu segcina ngasa kwazi ukwenza ucansi mhlawumbe ayize leyo thola umuntu sihambe ngathi kukhona into embhajile la kanti ushayekile washayeka indawo erongi kuba ngisho lingena igazi right kuyenzeka ukuthola ukuthi umthambo nje ungene kahlungu mhlambe kuona khona abantu onezandla ezirafu thola ukuthi uthintekile walemali yabo senenkinga khona nje ebengibazi aba 2-3 bebe nento zabe bajolelayo kakhulu ithi mangithi ngiyagooglisha ngiyasesha ukuthi kwenzakalani ngempela kuyizithini lapha kuthiwa hayi phela usibanibani phela ishandisi ubeyitshumentsha manje hayi manje phela nomama phela ufuna manje ibo antunjani usajova kusuke kuluma nakhona cha phela ngesikhathi uqeda nje ilapho iqala uze kuncinza zonke indawo lezi yabo qapheni yabona la khona nje inzefu manje wena ububuka le video yakho ukuthi ngo ayibo hayi ukuthi phela noma isincinzelwa naleso sipema khona siyayinwaya sithi kanje phela uyancinzelwa ukuthi isho khona yabo manje ibulana ngangidakwe ngempela awuthi video ngikubukisa uqala hayi naphi professor yini wabuka phone hey lombuso liyayigila imkhubo eThekwini mfethu liyayigila imkhubo umasho wena ungasasabi nokuthi ku camera ayibona ngibuye ngikhohle nayo ukuthi ngiyephi ngibuye ngiphatha ngokwaze ngibona sengizwa nikhuluma ukuthi ayibo kambe la ya lombuso khamba kanjani iyancengeka ya uthi okade ukuphi usekhaya mawasilandisa mhlawumbe namhlanje bekunjani ukuba sekhaya or uqala ubengelela abantu uzazi ukuthi ubani enkosazana sanibonani babukela emakhaya igama lami nguNombuso wakantoli aka Mrs Onye Butch madod Mrs Onye yebo yeah awufuna uqala uxolise kumphakathi wakuyinwaya ubuka hey nami ngangazi ukuthi kambe khona icamera phambi kwami ngathi ngikhohliwe kodwa ke babuke ngicela ngixolele bandla izinto ezenziwa ngale ngemuva behind bengaboni abantu kodwa ke ayike mase kunje yakwakubi kakhulu kwadleke kakhulu kanti manje ngokuba ngangikade ngagcina ukudla kanje yeah kanti manje mawuseda umuntu wathi udako utshwala lento isuke isihamba kanjani into yakhe kusuke phela uhlangabezane nezitafu heavy ngempela lapho hey abona nje lapha ukade wagcina uphinde uhlangabezane noqondile bakaqo phinde ungalali ke vele kube ngathi angazi isidakwa seminyaka bonje ngishayisa ngamahloni nami le nto mangiyibuka hey toyokuyekwa ngempela hayi cabanga ukuthi sizobonga ukuthi nje ingane yami bayibuki nje le nto
ukuba ngazi ngathini nje sibona le nto yebo kade usekhaya ukuba sekhaya bekunjani wawuhambe nini and ubuyiswe yini hayi phela khona ukuthi sibuye sidle zona lezi zinto so ngale uthola into engafani ngale eyangala qala phela kuyahlukana izitafu uthola ukuthi leyana iyashaya kodwa ayifinyeleli lapha yeah then yabo nje ugcina usucabanga kona ukuthi hayi uthi ngithi shwi yabo lo shwi sekubuyela emuva vele ngoba ngeke usho ukuthi hayi ngiyabuya awu into kwazi ukuthi ngila eduze into uzuma ngithi angiyothenga ngiyabuya ungabuyeki mawuhlala phansi nje awu udla wayileyo kugibela awu sokuthi uzohamba ngane isilibu ikhohlisa ekseni nje ngihamba uyayikhohlisa kuseni mele uqaqe still kusadingakala yona lento yeza lento zobe usuyithathephi imali phela nakhona fanele imali yonke into imali ubona lento fanele ukuthi unemali yabo ngoba thina-ke mina-ke nje sengaqashwa-ke ngafakwa imendlela zokuba udokotela usuyashova nawe ngiyabaxilonga nje kabi hala yonke indawo la ngisho ephepheni imbali la khona umthambo nje angidila nomthambo yazi nombuso ngiyajabula ukuthi lento izigcina siyenziwa nguwe ngoba ngiyakwazi ukuthi mawukhuluma kunezinto ongazukuyisaba ukuyikhuluma laba abanye abajova abantu kunezinto abangasitsheli zona awusitshele zonke indawo okujovwa kuzona nokuthi kuyinto enjalo noma usubamba isitho sangasese somuntu akumjovo hayi phela professor kahle lento yokujova yeah thina ke ngoba phela kahle silanga esikoleni ukujova so sithi la khona umthambo nje iveni nje mobona iveni yeah siyafaka umjovo mega produce igazi leza nje kodwa ke siyecheck ngoba kube khona igazi kuthiwa red blood lelo kumushayelo nabanye bayaqhuleka abanye bayadlikiza yabo so yilona igazi nje silikhadayo milithe ukuba bomvu ngathi liba pink yeah yabo igazi eliright leli limnyama uma wathi uyajova wadonsa kwezi igazi limnyama awu isho khona yabo so nje indawo nje uthola ukuthi umunye akasanayo imthambo la isiyasha yeah because ngesikhathi umjovo umuntu uyethi bese uqedile kumphusha athi ngeke afune ukuyiflasha libe donsa igazi libuyisela ngaleso sikhathi umthambo uyasha thola ukuthi usuyamjova lapha ayisa produce sekushile yeah yabo thola ukuthi ke akasanamthambo la siyambheka huko simbheke enyaweni huko phoqeleka ukuthi hayi ke empahleni enkulu ngeke ngabe khona hey obvious uzolithi nje shaya kabili kathathu ngelingani ubese ke ngithi phela vele mesijova la siyabopha sithi uze kuzoqhasha umthambo yeah la epipini zobopha kanjani ungabopha kanjani ukubona ukuthi alikhanyele yabo ukuthi yazi akumele ngisiyayihleka lento mfethu yazi ukufa kwesizwe sethu lesi ngempela kanti yena khona futhi kunorongo wakhona kuyenzeka ukushaye kwenye indawo thola ukuthi umuntu segcina akasa kwazi ukwenza ucansi mhlawumbe yize leyo nto thola umunye sihambe ngathi kukhona into embhajile la kanti ushayekile washayeka indawo erongi ngoba ngisho lingena igazi right kuyenzeka ukuthola ukuthi umthambo nje ungene kahlungu mhlambe kuona khona abantu onezandla ezirafu thola ukuthi uthintekile walemali yabo senenkinga khona nje ebengibazi aba 2-3 bebe nento zabe bajolelayo kakhulu ithi mangithi ngiyagooglisha ngiyasesha ukuthi kwenzakalani ngempela kuyizithini lapha kuthiwa hayi phela usibanibani phela ishandisi
ubeyitshumentsha manje ayisa manje phela nomama phela ufuna manje ibo antunjani uzobona ibo nangumjitayo uyayithanda intombi yakhe kodwa uyabamba naye ukuthi asakwazi kuyijabulisa so azibise ngathi akaboni mangabe itshola lapha uyazi ukuthi naye uyamkhulula ukuthi akwazi ukuthi ayithokozise hayi ukuthi abathandani angazi into engayithini leyo Nkosi hayi mina ngazi ke ngempela mina uboliwe ngale ha hayibo waba umuntu ayaphelezela umuntu wakhe eyophanda phelezela intombi yakhe yokuqwayisa sike sibeke embaba nje mina nginendoda yami ingiphelezele ngiyoqhwayiza hayibo indoda noma yini leyo hayibo ngeke phela uyabusithi sisetshenzwa nje uyangisebenza phela lo muntu engabe uyena uyophandela mina vele ngiyophandela yena ngisho noma ngathi 50-50 kodwa kanjalo hayi ngeke shuthi phela lo muntu akanandaba nento yakhe phela ngeke ukuthi ngiyodayisa le noshi kodwa eyakho kodwa uyavuma ukuthi ihambe uyohlikizwa kwenye indawo hayibo ngeke so nje injalo-ke lento man abantu besifazane kodwa bona-ke hayi abajovi abanayo umthambo lapha ya hayi asikaze siwubona waphela uyayazi nawe ukuthi inoshime kanjani mucabanga nomthambo ungaba yephi lapha angiyazi hayibo inosha uyazi into waphuma kuyona ngingenayo kanti umuntu eyibona lapho makhona hayibo uyayibona nje umuntu mayephuma hayi ngeke ungitshele kodwa ukuthi awukaze wena ufinyelele phakathi kuyona hayibo singadlali ngabe hayibo unayo ingane unayo ngithi ngani yeah uyiziphume leyo ngane kwenzakalani ngani umoya ongcwele ngathandaza awu uNkulunkulu wami Jesu wavela ukuqathazela yona nombuso eyazi ngiunderstand then kuthini okay uma kumele ke ujove lo jovwa endukweni nijikela ngemumva onenza khona phambi kwabantu ithini system yalapho hayi phela nje ilula lento sithi nje noma ngalelo sheet noma ngalo plastic noma isaka noma yini lokho kuseduze shayimpe into fast nje akupheli hayibo fast khona uvuswa uwe noma yena phela hayi uyena uyishaya phela mina umthitha nje kwami hayi mashini phela uyayigazi lashizo legijima methinto isimame nawe uyeza uthi hey ngeke ngavuka induku awu abantu abavusa induku ukudlula nje angiphathi-ke laba bagqoka into ey'mfishane hayi mina ngiyigqoka imfishane khona abagqoka into ey'mfishane bahlala esinaks abanye abangagqoki ngisho amaphenti bahlala esinaks ubone ukuthi hayi la ngathi sekuyadayiswa ngi-syndicate yabo kuyenziwa nalokho thola umuntu uhleli nje uhleli uthe ngahlala njani uvula imilenze kanje kuhlela abafana ngala even mhlawumbe nasamantombazane sikhona siyabuka ibuyi ihlikihlikila nje lelizwe lapha hayibo sibukane simtshele ngamasayini abengathi wenza kakhulu shuthi nje thina siyamphazamisa yaphanta la yena uqalekile abanye nje hayibo kunzima uthi abanye bethu abakwazi ukuphanda lokuphanda nje ukuhamba uyicelela imali uyigqomela nawo nje kube kuhle ukuphanda nangeqiniso kokunye hey manje likhona lento lami engidlayo engihluphayo so nje kunokuthi ngenza into ebhedayo ngicela nje ukuphathisa ngiyokubekisa la uyogibela khona ungiphe le nto ongipha yona noma ngabe uthalini yabo awunangempela omunye akuzwela mhlawumbe mina nambe ngixoxa la endleleni thina-ke siyixoxelayo uthola umuntu akuthi 50 rand hawu thuke nawe buye uyihlale phansi ungazi uyovula imilenze uze uyodonosa uze uhamba uvezela abantu iy'nhlinhli hayi relax hawu ngeke kodwa-ke
phela nabo yona ndlela abazi ukuthi kulula ngayo ngoba bayabazi nalabo bangale bayayithanda inhlikinhliki futhi nje yawo ngothi uyabona umuntu ujikijelwa ngeqhuzu shizize ku right obvious ujikijelwa ngeqhuzu isho kuwena isho kuwena phela lapho futhi kuba ngcono uma ujikijelwe umeshent kodwa uma ujikijelwe ibari hawu isho kuwena mhlawumbe bewu-20 hawu bewu-20 walithatha nje hawu bayive nkawe laba abanye ngathi basafika abazini ngendaba engake hlezi ikhulunywa ukuthi musa ukuthatha izinto zalabantu mina ngatshelwa ngiqala ukunyathela nje masikhathi nothi uyabona-ke la ungathathi lutho yomuntu lutho hayi bo bengingahlekeli ngisho oyedwa ngobani bona ukuthi nami shuthi ngizo abantu abangaka abantu aba-15 16 hey bo oyedwa kuthi usayikhaleni oyedwa endlebeni la khona imbobo engathi bayahlanya hayi bo hayi bo ngathi yini lezinto lezi yini lezi ama-vampire ngathi bayahlanya endlebeni ungaqhoshana endlebeni ekhaleni hayi bo hayi bo yafisa ukuye ngibone kodwa mhlawumbe futhi kuyoba kubi abantu abakwazi ukudlengula ngisho umuntu esefile hayi bo athi ayingeke bona abantu laba futhi uma subabona khona laba abangabonakali njalo laba abahlala khona lapha emgodini yakhona laba amancane abasada kufika mhlawumbe abanye abanuka ikwapha leli ngathi lino-anyanisi encinza heyi lezwa medlula la abo medlula unganakile mhlawumbe uyazi ukuthi khona tade idlula la uthi uyambona nangiyosithela uthi hawu ilona ibariya isilwane hayi bo hayi laba abantu mina hayi futhi nanamhlanje ngiyabadlonipha ngibakhulumisi nokubakhulumisayo hayi mina bazi kahle yabo nje le genge lethu ebuya iphanda ngokuqhwayeza inyama yabo o-10 rand anganceni ukuthi akukhokhele lo 10 rand aphinde akuphuce yonke le mali onayo esekugxishe ngekhanda phansi ukubeka ummesele emqaleni igoqe yonke lenye busuyizamile sangathi udayiselani-ke ngisho abafana bayadayisa ungathini hawu bayadayisa phela labantu bathanda kahle kahle ishandisi inoshi ngisho noma inoshi ikhona kodwa baye bafune unumber 2 yabo ngoba ngazi unumber 1 ukuthi unjani kodwa nje badila nonumber 2 bona nje uma ubashayisa unumber 2 wena uba umama wakho wena madam yonke into isho kuwena sibabamba kanjalo-ke sebebashayisile unumber 2 ukuthi hayi lo indaba kwathi ncika kangaka yena bangadedelwa nje kwalibe kufika abanye behamba kodwa yena uloku emile nje udedele ishandisi okay yabonakala nje dinginokuthi uzubuze manje izifo zokugcina abantu sebeyithoyilethela zonke lezo zinto ngibona ibuya lapho phela ngeke hayibo phela ngathi kubuhlungu ukuthola ukuthi umnqatha lo qinile ocabangeke sekuthiwa kungena into eqinile iyangena iyaphuma eyinqeni ungenze njani ngeke ungayithuletheli khona ingane lenye nje khona lapha yomfana angazi nje ngiyizame la ukuthi mhlambe ize la babona le ngane le inenkinga ngempela ngoba ibisi ayibo umuntu ethi uyasukuma ukujwe hawu uthi luzakezwe nokuzwa ke ufanele uzumtshela ukuthi hayibo ngathi usuyimoshela futhi even lento la imizwa ifile ngemuva yokuzwa futhi yena leyo ngathi ngiyasola ukuthi bayidlwengula ngoba ibinokuhlala yodwa nje inokuyithulela inokuthula nje uketabukiza yabona ukuthi hayi le nhlobo le ngathi akufanele ifunde yabo kule ikole lezi zabantu abanengqondo engaphelele yabo njengobani iWestridge
kodwa manje ke angazi ukuthi yafinyelela kanjani lapha eGomora isancane na kanjeyana ngoba incane le yangani khona nanokuthi ihlanganisile 18 kholo kodwa nje uyayibona ukuthi ayabhema kodwa mfowethu sikhuluma kangaka ngezidakamizwa ngoba ngathi uphelile u3 years sinalo luhlelo manje luhlezi lu trend week in week out yikho ukuthi abantu lento abayithatha serious bona bafuna ukuhleka la lento engayisho ukuthi sometimes sizothola umuntu onjengoNombuso oyisanganelayo sizohleka ngalelo langa kodwa uhlelo akulona lokuhlekisa uhlelo olukufundisa abantu ngenkinga esibhekene nayo ngoba because amaqiniso but professor lawathina esikhuluma ngawo abantu abawahlekayo izinto ezenzeka ngempela ebantwini lezo lento kepha bona bazazi ngobani bahleli bona ekoma comfort zone thina sesikhuluma ngento eyenzeka la eminyango ireality into yangempela thina siyibonayo thina like isi experience ile thina sixoxelwayo into esiyibone ngamehlo ngosi izolento kunomehluko uma ngabe mina into ngiyibonile nomuntu oseceleni oxoxeliwe kunomehluko so that's why abanye abantu bayithatha slide lento bengabe nandaba bayihlekele phele lapho kanti cha hleka ubuyela nganeni ubuyihlaziyo ucabanga ukuthi mase kuthiwa lento ehlela wena noma ingane yakho ungathini wena eyiza leyo nto uyibuze nje uwedwa sihlaphe sesingasahlelisa abangani sixoxa sibuka sihleke usuwedwa nje uyibuza ukuthi kahle kahle ngempela lento ibikhulunywa lapho noMbuso iyona yabo uqhathanise ngeke ungaphumi naye answer kodwa kuthi ayi ngeke ngabe yenzeka ngempela mangase kuthiwa ehlela mina ngenze njani sekuthiwa nje nami ke mhlambe yenzeka ngiphelelwa ama-tax or ini ngingakuleya ndawo ke qhamuke labantu okay mina ngibhemi ke ngoba ngisho ungabhemi uma ubhayiza nje laphana ebusuku uyibhayizele bebona ukuthi hayi lo sibhayizani uyahosheka bahoshe ngempela futhi yabo ngisho ungahamba nomuntu wakho umuntu wakho lo bamhosha wena engithi ukuzothulela wena bakubuze bambuze njengoba umlwelo ufuna ukuthi sithathe wena yini simiyeke yena sithathe wena uthi uyakhuluma bave bakudonsa nawe yabo omunye nje wazi wayiyeka intombi yakhe yahamba ngoba uyabona ukuthi kunokuthi sowuthusibe sentweni eyi-1 ngcono kuba oyedwa mhlawumbe sikwazi ukusizana yabo wamiyeka wahamba yodwa intombazane bayithwala bakuthwala njengesigodo sebeyokufaka lapha ey'ntweni zakhona sebeyokwenze njalo so nje yabo mezike zathi nje lethi nathi silala khona lapha besazi sibajwayele kodwa yabo uma sesilapha sekuqala nje sekuba lethi hawu kufanele uyihlalele engubeni ungalibeli usuku ucocoma upapa ngoba bayacutha bame balibe bebuka bamebeke bathi ngqumqum siyothatha manje bayenze futhi abafuna ukuyenza ngoba bayasatshwa bahamba beyigroup phela yabo so nje kuhlalele ngube mezathi nje kuba mnyama phansi hlala ngentombi relax vele usubhemile ugathele ufuna nezo leyo nto so injalo ke lento manje mina ngiyafisa ukuthi abantu into nento esikhuluma ngayo la kwishow kathi bangazama ukuyithatha serious futhi umuntu obona ukuthi angakwazi ukusiza siyacela ukuthi umuntu nomuntu angasho ukuthi mhlawumbe ngesiza noMbuso noma ngisiza uMancane cha siza lo muntu ombona la ukuthi ungakwazi ukumsiza noma ngabe ubani sisonke besila sisonke mekusizakala mina obvious bazongijabulela nabanye mekusiza lo munye somjabulela naye lo siza la simkhuthaze yabo njengabanye kuyenza abatholela imisebenzi yabo sibakhuthaza ukuthi mfethu zama ubekezele yabo mhlawumbe uzokwazi ukuthi ugcine uphumile nawe kanje because awazi ukuthi njengoba sikanje sophuma kanjani mina into engiyisho ukuthi
uNkulunkulu yena waziyo ngoba into umuntu into angayizamanga ukuphuma kulento hayibo mina ayikho into engayizamanga mhlawumbe angakazami enough angazi ngoba ke kuthiwe hayi mhlawumbe uthandazanga enough angazi kodwa mina ngihlezi ngithandaza ngithi uNkulunkulu naye kangawukela manje kuyoze kube yini mina sengiyoze ngife nginje yabo because iprofessor iningi izinto umuntu engabe yazenza ukuthi ubanjezelele lento encane esisihlula engizingakwazi ukuphuma kuyona akekho umuntu ongakutshela ukuthi usathanda ukubhema manje I bet ungafika la kwishow wakutshela ukuthi hayi mina ngisakenjoy ukubhema ngiyathanda ukubhema akekho wonke umuntu uzokutshela kanje ukuthi akasafuni akazi ukuthi uzowenza njani ukuphuma kulento yayizwa lonto because mina i-rehab sihambile ngagoduka ngayikhaya ngathi ngiyazama ukuhlala ekhaya ukungibona nakhona ngavele ngayifica ikhona lento manje kunzima ukuthi uhlale endaweni ushawo arosta wazi ukuthi into engakwenza ube right ikhona la ngcono uma uhlala endaweni wazi ukuthi vela ngina option kuyenzeke bungakanani ubungozi obhekene nezingane zenu uma lento isikhona nasemalokishini yabona nje mina ngazi ngoba ngizothi nje ubungozi nje professor nje into engamele ukuthi umuntu ayilindele noma inini ukuthi angezwa noma yini noma inini ngoba phela lento le udayiselwa noma uba ofikayo nabo mebengathi mhlambe ngelinye ilanga hayi asike sizweni lento le ekuthiwe yilento sike sizwe ukuthi njani yabo bangahlohlana ngekwazi yabo yiko nje ngathi nje ngoba emakhaya nasemalokishini ayidayiswa mhlambe labantu bangale idayiswa amazulu ke manje abantu bebakithi ibona ke manje badayisa ukuthi babona ukuthi nayo i-right njobe ibulala thina shuthi nezingane zethu ayiqhubeke kufatalale ukufa bekwazi phela ayikho into ezolunga isekho mina mangangibuza yini nje enginayo yini engiyenzile nje ngino-30 bani manje khona izingane ezizimva kwami ekhaya ezingilamayo ekhaya okhazini bami avela qhamuke ngemoto enjani ngivele ngishaya amahloni ngibheke phansi wathi umfundisi ngisesontweni kokunye wathi kukhulu obekelwe kona kodwa ikhona lento loku uyilangazelelo idlayo lokuyilangazelela okuyiyona le ngimisela izinto zakho wathi zama ukuyiyeka lento ngiyazi kunzima kodwa zama once wayiyeka lento uyobona liyosuka leli file emnyama elikuvimbile ubukhazikhazi bakho bungaka bulinde wena phela buvalwe leli file emnyama lalento lokuyilangazelela yini leyo idlayo engibuza kanje esontweni wangitomula nje kanje sisesontweni sibaningi wathi hayi yiyeke ngoba nakhona ngisesontweni ngangizwa kahle ukuthi yabo manje ayingeke hayi ngifuze ngathi ilwa nawo umuntu uzama ukwenza into right yabo umuntu uzama ukwenza into right ngizwa ukuthi ngifuna ukuphuma kwayisesontweni ngaphi lapho ngihamba nobaba ngihamba nogogo kodwa sengifuna ukuphuma ngibashiye esontweni ngihambe ngoba nisengizwa phela le nhlobo yalento nayo ingihlasela manje ngoba ngizamile ukubeyezela ngahambe ekuseni ngingabhemile ngoba ngizinge esontweni kodwa mengifika esontweni sengiyahluleka ngoba bengikholela ukuthi mengiya esontweni ngathi ngingaya ngiclean yabo awuphuza amanzi nombuzo yingoba uhambile ade usesontweni hayi ubaba inkinga manje phela akekho usemsebenzini njengoba umuntu ohamba ngo-April abuye ngo-October nje like phambilini njengoba kade ekhona yizo lonto ngithi mebe esontweni ngithi cela bangangishiyi yabo ma uyibheka lento inawo umoya noma ngempela amandla kuyo lento le hayi mina mengibheka nje lento le inedemoni nje elimbi kabi
elakwazi ukusikhipha e-office sinomancane sagijima saya komaskandi sayobhema sikade sinesonto lonke singabhemile si-clean singaqalekile singanalutho kodwa kwamenzane safika nje la emakethe saqalisisa kusathi kwangathi khona izinto ezilwayo la esiswini phakathi hayibo ngathi ngisalalela isisu sami ngezwe noma kancane isisu sekhe siyasho la eceleni ngathi hayibo kanti nawe uyayizwa lento engizwayo ngathi hayi ngeke mfethu ibheke lento idemon leli ngamtshela nje idemon nje lela ayikho lento sesiswale kude kanje mantikulu sazofika la isonto lonke sesihlalile sagula saphalaza yaphuma lento yaphuma upoison ngaphakathi kodwa nje sisimithene siyafika la futhi hayibo thina la selahla khona ngoba ila kufanele khona sizibe khona ngempela ngoba phela ayisekho upoison ongaphakathi sesiphalazile yaphuma ngezansi yaphuma ngenhla yaphuma ngezansi yaphuma ngenhla iphuma nje ku-blue uyibona la ukuthi ayiyabo phela lo poison straight bingeke ngakudli lento yona lesibhema iyona kanye lephumayo yizo lonto kodwa hayi sashisiso lena ngoba ibhenye intuthu wayenza umonakalo omngaka hayi manje ayisabhenye intuthu lena ithiki intuthu phela manje i-capsule yeah ithiki nayo phela iyajovwa manje ngizabo ithiki manje isimixwa nayo iwunga hayizo umuntu akasakwazi ukuthi mebheme iwunga angayifaki ithiki akasezwe vele kube ngathi akenza ngalutho so sikhamba kuyikhombo sekunekhombo nje yakhona thiki newunga 30 rand thiki ya 10 rand iwunga ya 20 rand ungahlola 30 rand 30 rand bangake badla ngosuku amangeke kuthi ngabe sinamalenzi ekuthiwa siyayikhawunta le mali nje ubhema ngosuku mina hayi mina phela manje sengineleshini okokuqala ngoba phela ngithi sengiyadokotela ngineleshini yami yasekuseni emini ntambama wafundiswa uba hayi mina ngigayi ngizothini ngaqale ngajovwa kwasho ukuthi hayi ngiyabona ukuthi kwenziwa kanjani ngabe sengenza njani ngabe sengiyayijova okokuqala yeah hayi ngabona ukuthi hayi kulula hawu ngaphandle futhi ngaba nemali phinde ngayijova awungathi hayi mina ngeke ngijova hayi mina angiyayijova mina amedokotela myself cause ubona ngeke ukuthi umudokotela uma ngabe kukhona udokotela fanele umkhokhele u10 mil yeah so if wenzile wena u20 mil uzomnika u10 mil sana no10 mil hayi ngeke uyakuropa we ehleli yena wena diyophanda hayi mina bengiba naleyo nto ukuthi ngeke phela ngisho ngiyisebenzela yena nje ngathi mina no hayi mina ngiyayijova shami hayi ngiyajova so uma ngabe udokotela eqashiwe awumkhokheli ngoba uyakhokhelwa imeshe yes so manje lo okhokhayo yilo mhlambe oqhamuka kwenye indawo athi noma sekungijova bayahluleka abanye abantu kumjova kuyobe kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi uzohamba udokotela mhlambe 4 abakwazi ukumjova kodwa mefika la kuwena vele uthi nje one shot shokhona so manje akasayilaba abanye mejova nje fanele eze kuwena ukhombekile yayizo leyo nto mengakuthola yabo nje mina manje njoba ngila bekhona ojova imina nje ofikile uyongilinda ngize ngibuye cabanga ihluka kanjani leyo nto usayiphethe into yokubhema akakwazi ukubhema ulinda udoctor nombuzo yes ngoba ehlule nje ukuzenza yena udoctor Onyebucha yabona nje la nje la emqaleni la ngaqala ukujova ubrain cause ngahamba ngaye emakhaya ngathi mengibuye hayibo abantu sebejova umqala hayi ngeke yosaba kumqala wathi uyashesha nombuso isheshe ifike athi hayibo wena sajova isandla hayibo mangithi ngiyabuka wonke umuntu hayi ngathi ayisho khona nami wozwa ongidobethe hayi ngiveze
ayi-brain isho khona ngithi seqedile njalo athi awungiqedisa ngena ama-brain intshontshile athi hayi bo nombuzo phela lento uyafaka uyakhipha akufani nasesandleni ufuza kuflash ngithi mina hayibo hayi ngibuze nobuzizizi ngempela ukuthi hayi ingenile ngempela hayi kwathi okwesibili hayi ngathi asanda ongenza ubrain akekho awu asanda vele wangishweba ufosala kuwe wavele wangishweba u-asanda ngithi ngiyagunya ngezwe ibuka kungangaka manje hayi bonga sengiyayisola ukuthi bengene sengiyababona abanye banezinto ey'ngaka la banembobo ngathi ninethumba eliphihlikile sengiyabuka manje nami ngizoba njeya manje ngangingalali buprofessor ngiyibeka amanzi ngiyathoba sengihlaba leya nto isabe manje ngizoba nje baba nembobo lapho professor ukwazi ubabona yabazi qumbane ngiyazi kahle ma baba nembobo lana iyanuka ngeke uhlale nayo isikhathi eside kanje ngeke ngathi angaze nginyama yangaphakathi ebolile inja efile hawu ma ngiyacabanga lento manje ukuthi Nkosi yami ngizothini kodwa Jesu ngizophatha kanjani abantu awe ma ngathoba ngiyathi hayi bona ngeke ibe khona ngiyarapha ngigcoba ama-MC yonke into ha ngathi ngiyabona iyakhulumala kancane ngathi ngiyabona ayiyehle kwatshwama nje kwatshwama hayi ngikazi ngiyabonga ayinomo athi phindi ngijovwe ngisho oyedwa umuntu angifuni umuntu azongijoba ngijove ubheka kanjani hayi ngiyayijova mina emqaleni yes uyibona ngani ukuthi isibuko bani mina ngiyibuka ngesibuko ngiyihlabe ngiyayijova nje athi noma hayi umpethe ha ungeke ngikwazi kambe yini wayifundela mina ngenza i-caregiver awufundiswa nokujova ke azange sifundiswe ukujova lapha nje ufundiswa ukuphatha kahle umuntu omdala yabo cause ke mostly ke akekho engangamgada mina wayijova nje umgada umnake umphusa amanzi umshintshe nabukeni yabo into ekanjalo nje umunakekele nombuzo ayekho umuntu osuka wathi uyamjova wamgeja mhlawumbe nawe hayi mina yabo ngikhuluma iqiniso nje but professor naye futhi ufakazi wami ngamlanda ngisho kusasa moza ngize naye la nami manje futhi ngisangihamba ngiyomlanda ngibuye naye la angeza ngoba ukhona ngiyazi ukhona osise Thumpilo naye kube nalenkinga ukuthi akajova omunye umuntu abantu aba-understand umthambo wakhe khona abantu othi mabajova uyafaka umjovo bese uyawudedela uyayibhampela ubuye nje umjovo yabo shothi ukuthi ukufakile wagcina bese uyawudedela ubambe kodwa udedele bese uyayibuyela then igazi bese liyayizela so abantu bayahluleka uyi-understanda lento yakhe ukuthi uyamfaka bese uyamdedela bese uyadonsa-ke induku uliza igazi manje bona bayafaka bacindezele badonse ayizi abawudedeli umjovo yabo so mina bengilakho ukuthi hayi mina ngiyamjova-ke ujova la kumina nje ngelinye ilanga ngisho ukuthi uthanda ukuthi mejove aphathe isibuko wena yabona ufuna ukuzenza umphetha phela omkhulu ngimbuza ukuthi azi okhona into engixakayo wena uphathe isibuko uma ngikujova shuza ungithembi wane okay njengoba uphathe isibuko yindaba ungaphathe isibuko uyijove angithi phela mina ngiphathe isibuko ngoba ngiyayijova ngoba ngisuke ngifuna ukubona ngiyijova wena unami nginamehlo ngiyakubuka ngiyakujova uphinde futhi nawe ufuna ukufaka wakho amehlo hayi indaba ungayijova abamba ukuthi isibuko nombuzo akasithandi ngimtshela futhi ngisithanda ngempela kodwa sifake ngimjove wathi ngelinye ilanga isibuko singabonakali nami ngijahile ngifuna ukuhamba wathi isibuko manje kazi manje ngoba uzongajove nxa isibuko manje mina ngingahambi ngilinde wena ububhekane nezibuko hayi mina ngiyahamba wathi ngibuza uzongijova uzake manje yabo sengiyamjova unamaphapha phezulu sethukile manje ukuthi nesibuko asikho uyena futhi owenza leya nto kodwa mina ngamjova kahle cause ngamfaka nje kahle nalithi eyibhampela labo igazi
ngaze usethuka mase kwenze njani mina ngiyaphusha fast phela ngifuna ukuhamba mengiphusha ngazi methuka yena kanti usupha sami siyaphusha shuthi kwahlehla inaleti yiza leyo nto shaya eceleni lenye yayisisele shuthi kodwa igazi lona lingenile nomjovo futhi uma uqeda ukujova uyakukhombisa ukuthi igazi nali phela ubona ngomjovo ukuthi hayi ukoriwe nawo wathi futhi naye uyezwa ukuthi igcineni ikhona ha wavele wamela iqumbani ayingamtshela ngathi ayifana mina mewuthi leyo qumbani uzuyibekwe mina namanga leyo qumbani uyibeke wena ngokuxuma kwakho waphe mina ngikubamba ukuthi ungaxumi mina ngiphusha yizo lonto akekho ongazi ukuthi umujova fanele ube stand still mawufuza ngisho noma uphumule umujova umqala uyamshaya umuntu ukuthi ame uphumule bese uthi hayi qhubeka kanjalo wena muzovele ugqume nje wena hayibo udala inkingi waze waba nembobo kumanje la unento engathi mhlambe uwasha la yabo kunesibazi nje sikhona la yabo uthi measure isibazi ngomdaye ngibophiza hayibo umdaye wena wayibeka leyo nto uyena nje kuphela professor umuntu ongathi mhlawumbe sewakwaba nenkinga uma ke lapho ubona akazi umjovelo nomuntu aqule khona sokhona wanya baqulisa hayi angazi uma ubona omunye mhlawumbe udokotela ejova umuntu eqimuka phansi awuke into esatha kwenzeka leyo kuthini ku wema gathukani wethu wema yabona ke loyana wavele wamjova bajwayele ukujovana yabona angazi le nto isukuyenze kwenziwa yini because yenzeka ngisho abantu bejwayele ukujovana noma ngani wakujova umuntu wenza leyo nto noma ngani usajova abantu hayi phela ukwazi ukujova like hayi ukuthi ukujova abantu like umuntu mebona ukuthi uyakwazi ukujova ngangijova cela ungijova mfethu yabo amjova hayi ukuthi suke ejova abantu ngicela ngoba azi ukuthi uyakwazi ukujova because uma ngani naye uyayijova so like umuntu usujwayele ukumjova kodwa uthi uyamjova kuvele kufinyelele kule phathi ukuthi hayi namhlanje nje umshayile lo mthambo entwele ukushaya kodwa hayibo wavele umuntu waqhuzulela washawa amafitsi umuntu hayibo ngeke ungathuki na ukuthi kuba ngimjova indawo esijwayele ukuyijova nje kwenzakaleni manje inkinga la emqaleni ikuthi umqale ngimthambo eminingi nemthambo eminingi imqala kuyenzeka ukuthi ujove khona impela slightly kancane mhlawumbe inaleti yangena komunye umthambo yayiza leyo nto ngeke wazi kodwa manje ushaye nje la kule sport impela ngoba abanye babamba ngeport uthi hayi ngishaya la kule sport ushaye la kodwa inaleti phela incane mhlawumbe ingene komunye umthambo yayiza leyo nto wena wazi ukuthi ngishaya endaweni e-right kanti cha ngishaya endaweni e-wrong yabo aqhuzula azikhiqiza amagwe yabo le nto ke kuthiwa ngazi mbambise ini ikhiye goqa unyawo la left goqa isandla esekwenziwa leyo nto mina sengiyabanda ngiyoba ngiyayibuka le nto yenzeka ngo-C engingayijwayele sengiyabanda lapha ekhoneni kuthiwa bejova ubani wena nombuzo ndithi yeyi akumina umuntu obemjova uyafohloza nawe yasaba uthukile amishoda wakela la yabona umancaneni wavele waphihlika wavele wakhala wakazi nokuthi enze njani kodwa mina ngimjova endaweni e-right ngithi mina yena wamvuma ukujova abantu udokotela enwena ngiyamthusa mo mbuzo ukahle lapho-ke lo wayemjova yena vele manje uyakhulula angibani noma ufuna ukukhuluma yini ngesikhathi eshaweleni sina sitshela ukuthi mhlambe bo uyayidlalelwa esithuza hayi bo kanje hayi bo uyaphansi umuntu hayi bo
Ibu. Kanti tenzeka ngempela la. La wafaka ngazi noma isipuni la emlomeni kuthiwa faka isipuni emlomeni angayilumi. Faka isipuni emlomeni. Emva kwesikhathi. Hayibo. Wenzani wena? Hayi ushayekile umthambo lo. Ngizwile ngimtshelile manje. Ubona lo. Hayibo. Ha. Nombuso ukhalele uyohlala emaskani manje. Hayibo. Emoskoxa nje emaskani manje. Yathi kuyafika ukuhleka kodwa ngathi ngiyadabukisa uwesho xoxa. Hayi ngiyadabukisa ukuthi nje hayi. Yabona lapha kwathi kudabukisa ngoba umuntu wakhona waze wayichamela. Abangisubuka abantu abangaka zichamela. Mbozi. Kodwa seyihleka izinto ngoba ukuba thina bese singayazi ke lento le ukuthi goqa unyawo, goqa isandla. Yabo kuba khona phela abanye bayakwaziyo lokho ngoba sasitshelwe elinye iphara. Lithi hayibo ngigoqela unyawo. Mlaliseni ngaka left. Yabo yonke angiyazi yonke leyo nto mina. Kodwa bonke odokotela lapha hayibo emaskani. Cabanga ke lo. Odokotela bamafits, hayibo yonke lento. Uthi futhi umuntu agoqa unyawo agoqa isandla afaka okhiye emlomeni oyipuni into esilva imali ifumba athwe. Yabo yonke lento mina ngiyazi. Yabo manje nginengathuka ukuthi ayibo. Futhi nangempela ngithi ngiyambona uba right. Uyabona amehlo ayabuya. Ngoba sekuvele lento lemhlophe. Sekuthe kanje. Sathi ngiyambona uyacwayeza. Seba right. Ngathi emfethu ngambiza ngegama ngifuna lisho manje. Ngambiza ngegama sisibonani. Right. Thina Athi why right ngempela hayi. Ha. Iyathusa lento prophet menze kasho. Kodwa ke ngiyiphasisa mina ukuthi i-right because abanye bayashona. Omunye yenze lento le agcine ethula. Yenze leyo nto. Omunye yenze mhlawumbe abengathi right uthi uyezwa asekho right. Yabo nje sinabangani bethu abanye besiphila nabo khona la bangasekho iyona lento. Iwona lo mjovo. Dale inhlobo yale thiki ke yafika ke sifakwa lapha. Yabo ngakhuluma kakhulu ngethiki because iphambanisa abanye ngomqondo. Kwenzakalani? Khona ke laba bayidla yodwa. Yayizo leyo nto. Khona laba bayidla bayimixe nemethadone. Esiwest nje abayenzayo manje. Sekuwest nje ukuthi iyajovwa imethadone. Sebeyayijova. Because nayo imethadone nale thiki inayo ihungu. Phela ngizinayo ukuthi i-drug vele. Yikho nje ama-rehab amaningi abuye angayifuni. Fanele uye nje. Yes. Ngoba phela vele iyenze kuyayekeka ngegazi. Ejele musijele nje iyeka nje ngegazi. Iyeke ke futhi. Uklineke. Gcina usu right. Yabo emethadone nje ukuthi izibisa ukuthi kube khona le ndawo engabe ubuhlungu. Yabo kube khona nje le ndawo leya. Hayi ukuthi ngoba phela uyabona uma uphuza imethadone ufanele ukuthi uyadakwa. Uyalala. Yabo awuzizwa inhlungu awubi na roster fanele ukuthi ubhemile. Izolonto kanti mawuthesheka uzwe kahle ukuthi hayi ngitheshekile. Sizobuyela futhi phinde futhi ngithesheke. Hayi mase besanganelwa ingqondo baphanta kanjani? Labo ke phela bazophanda ngako ukusangana nje. Umuntu ehambe sangane ephanda. Khona nje le ntombazane ekuthiwa usigameko ayikazize la. Mhlawumbe ngiyazi ngelinye igama. Azize ayikhuluma web professor. Bathi isuke egoli mebesho. Thina safisa iqamba igama zathi usigameko ngoba inezigameko. Inezigameko bu. Hayibo. Ngitshela mina ngumuntu onganamahloni. Yezwa ukhuluma noma ngabe yabo mangena yena emaskandi uyezwa ukuthi ake sefikile ke manje usigameko. Ukhulu active hyper ngenye indlela. Anganqeni sizokunye ayingeke ngathi leli sigameko li wrong. Kufanele sithi u-radio gogo. Ngoba hayi uyakhuluma bu. Hayi mina. Hayi kodwa zonke lezi ndayikhuluma uyazizwa.
and uyabona ukuthi lo muntu lo kwakuwumuntu o-right uyambona ukuthi waye-right usisi nje umona uzabo lo kwakusisi no futhi ngathi bakhona abamaziyo esa-right esanokufika ezophanda ngala eThekwini abuyele eGoli yabo kodwa-ke shuthi ngoba phela bephante ebuya adlele ishandisi ngathi wayidla le shandisi waze wayidla kakhulu ngoba ngathi noma ivele kushaya emasusu uyeqiza noma yabo mina ngalelanga ngingila naku ngidakwe kakhulu abongalela ngokuba mhlambe nami ngangibhema ithiki yodwa hayi mhlambe ngabe ngathi ukuthi ngiqinqinqi kancane ngoba into engenza ukuthi shuthi ngibuye ngithi ngilale shuthi ile party le yewunga ngoba le ethiki angizi ukuthi iyona oqala lengangilalisa ngeinsuku Wasunentswenza ungalala ngizibe kusuku lesithathu yezwa lonto bese ngiqala ukuzwa lento lema uphela insuku like ulo ungalali ubhema nje lokubhema ugcina usungasayizwa wani ngiyabona nje ubhema ufanele ukuthi uyadlala ugcine usuzwa ngathi khona abantu abakumemezayo iphara yabo paranoid libe ngisayibuka futhi nizwe khona umuntu libe ngimemeza nombuzo qala zayibu siwayi kahle nombuzo kahle ugcina ulibona izithunzi abantu abangekho yabo ulibona ngathi khona abantu abadlulayo yabo nje ugcina kwenzeka izinto ongayiqondi kahle ukuthi hayi ngeke ngathi ngizohlanyaka manje uyibone na uza yabo manje ngizohlanya uzama ukuthi abukhanula ubuthongo ucimeze force akulaleki yezwa lonto akulaleki hibo mina ngiyazi le nto mina ukuthi kuhlungu kanje ukuthi kungalaleki uzufisa ukuthi nqonto khona noma amaphilisi okulala mina bengize ngisizwa amazeni kokuni ngivele ngidubula amazeni awu3 khona 3 for 10 vele awu3 ngo10 rand vele ngithi nje mengathola u3 kodwa ngingawadli wonke ngidla 1 wafu ngoba mina ngisho wafu-ke ngiyakwazi ukuzwa ukuthi ngidlile izeni yabo mangidlile 1 wafu hawu KO same time yabo nje mengukuthi lami ngiprepare into engizoyiphema ngiqale ngiphuze wona bese ngiyalipheka into yami ngipheka ngesikhathi ngiyijova angiqedi ngisho ukuyiphusha phansi mthwalo hawu futhi nje lapho mekuthiwa uyidla lento lekhona abantu abagabhela nokubeza mhlambe ukuravaza kabi hawu ngaba inyama yabo hawu ngaba so ngiye ngithi mangidla ngenze sure ukuthi surrounding yami qanqalazi hayi phela ubheka ihlobo nabangani ngiqalazi ukuthi hleli noba kahle kahle yabo ngibona umuntu ongantshontsha into yami uzubani ngibona umuntu ongangidlwengula la ukuthi ubani yabo so ngenza sure ukuthi mangidla kufanele kube khona indoda yami yabo ngenza sure ukuthi ngeke ngidle engekho umuntu wami yabo nje manje bengingasawadli mina amazeni manje yabo ngoba bengihlalela ngedwa bengingasawadli lokho ahlukana nomnqobi cha kodwa libhekene ngeziqu zamehlo but mina nilungise dayilenge ayibona yabe sezenza umalume ushema hayi umalume hayi cha nje ayibo akho ankele ayinjaya mphela ayibuze vele akhombe nje hey nambosi uyabezwa ngitsheleke ukuthi ufuna sami ngo-9 la hayibo hayibo wema nawu umalume akusekho ngisho sawubona hey uyabezwa manje ngithi mina yazi nje athi manje ungitsheleke uma uzofuna ukuhamba ngo-9 la ngoba mina ngilinde wena fanele kube late nami hayibo wema iseyibukhangele ingane ayizangibhekeli iyayibona ukuthi ikhuluma nobani khuluma nodoctor hayibo uthi yazi kahle ukuthi ubale khuluma naye usengimjove ngimkhiphe kena yonke le ngqondo yakhe hayibuzo zenje ankele ehlinayo lana hayibona ufaka umjova ngobele ngimfaka umjova ngakho hayibo kusho ngizayichakoda nayo strong
yabo yena kusawuyena nje umuntu engimaziyo phema ngefoil ayiwenza kahle kamthethe engawele emjovo yabona nje akawufuni ukubona yeah umjovo uyakhashaza hayi plus uyasheshisana plus yabona babafikayo ama-news angazi vele babasheshise ngenye indlela kama-news uvele uthi uyambona umuntu awade njengoba manje uthi umuntu ushaba amaqhubane uthi ubona usemalonda hayi bo kanti sekwenze njani wena uthi ujova manje wena thina kade sajova wena hayi bo wasuba nje hayi bo umbona ingathi ushawa izinyo kanti kulona izinyo iqhumbani ubone ama-P-bombs nje ngathi opha ama-cartoon lawa adebeke kabuhlungu ibo omunye la khona lo munye ujwayele ukuhlala ngala ngathi siba ngambona iy'nyawo zakhe engathi seyimila lento le engathi lento le i-elephant yini inyawo zakhe engathi zendlovu manje okazi ummane professor ujwayele ukuhlala la ngasesipalo amfethu ubejova naye bengiye ngimjove ngiyaqawuze angisajwayele manje ukumbona ezemaskandi ngazi ngiyadlula ngalako okunye mhlawumbe usajova ezinye iy'mpatha ayikho eseshe hayi ngeke kanhlaba kasaphemi angikholwa ukuthi usaphemise njeya hayi bo ngiyayibuza ngabe yini le yamenza kanje ngoba phela leza zinto zijwayele ukuthiwa abantu abathakathanayo bashayene ngani angashawa ubani ngathi ushawa umbhulelo awevele kade washayeka yena phela mase ubheme ungizuke uvele phela indaba yakho abo uzuke nje ubona uyabona nje la phela nje sokuthi kusele ukuthi uNkulunkulu akuhawukele ushintshe phela uzuke sungana-lutho ungathi kunani nje mina professor nginalutho usihlama nje engisaba ngisho ukuvela ngisho ebantwini nje abangaziyo aba-serious yeke laba-ke ama-fake vele ngoba ngibazi abangazi sengisho umuntu ongaziyo ukuthi nguNombuso mhlawumbe khona oyishoyo ukuthi engazi uNombuso sewabakephi nempilo mhlawumbe ohalela ukwazi ngami abanye mhlawumbe bangiseshe kuFacebook bagcina ubona ukuthi wagcina ngo-20 bani uyakasaphinda ngoba nafona buka nje kwabu-right kanjani ebuka lapha ey'thombe wayemuhle kanje wenza ngisho kegive kathi sebambekaphi abazi ukuthi ngibhizi ngidindana nemaskandi ngibhizi ngiphashile ngiphaqukela emaskandi angisemumbi angisemnyama hayi bo ngeke usangibona nokuma uzowangifanisa engathi uyena lo uNombuso owemma nkulunkulu Nombuso asivale mfethu ukuthi uzohamba uyoqhubeka nomsebenzi wakho ngaze ngiqoshe ubasi usanganisa noprofessor wakho Nombuso siyabonga kwethu ukuthi ufike awusiphathela ubani uRadio Gogo noma ubani usigamele yeah uma ukuthoda ingqondo yakhe ithatha because yazi nginokubathatha abantu ababhema ithiki uma ukhuluma naye umbone ukuthi uhamba naye uhambe naye umbone ukuthi uyasala so manje ugcine interview ingaphumelelanga yabo yazi enye into engiyinothisile ngihlangana nomunye umfana ngiphume egroundini la mangiphume eground ngibona abantu bayabaleka bayabhuza umuntu wathi ucosha into ujukela abantu and uyambona uphambene uphanjanelwa umqondo mangisondela eduze ngifica ukuthi usanganiswa ithiki ngithi nje mangisondela kanje ngangiphethe icamchair ade ngihleli ngaye egroundini ethi uthathe ngiphuce icamchair ngisathi nje ngithi ngiyaqinisa amehlo ukuthi ngiyadlala professor ngithi mina usangana kodwa uyangibona yenzeka kanjani ukuthi bethi besangana kodwa futhi uyakwazi ukubona umuntu amazi khona nokusa phakathi yezwa ukusangana okuhambisana nokusa usuke esilevele lo yabona abantu wethiki banako ukusa ezenze ngathi uyasangana kanti ufuna ukukhwisha ifoni yomuntu wenza uhlanya laba bese eceleni ngoba uyamona ahlanye dlula uyabele miyeka ahlanye yedwa lapha acosha amaphepha yini abengacosha amaphepha wayefuna ukuhlanya ebantwini ingoba usile uphezu komqondo hayi bo baphanda ngayo yonke indlela ngizwa umbona ukuthi wamqinisela amehlo wabona ukuthi awuhleka udlala wathi hayi bo ngiyadlala professor yabo ukuthi uyakubona yabo kusayindlela yokuphanda indlela zokuphanda seyiphelile hayi ziphelile kwenziwa njani obunye anganqondo ayiqhulekise phambi kwabantu kwenze njani hayi
bekhala ngendlala nkosi yami indlela yokuphanda hamba uthengele o-KFC hayi idla mi ayithathe lento ayigoqe kahle oyidayisela umafi abhem yabo indlela zokuphanda ayizekho nombuso ayifethu sibongile nabendlela nophapha ekhanda amendaba lento memeza athi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile nina bakampudu bomvu njengegazi awu nina bakashishiliza ngedidi kwelemholo lemhlabeni imbedule awu phansi angcobo izulu liyaduma lezo ngoma nina bakamakhosi TV abomnaka mampombatane awu bazukulwane bakaphalo madodo nina bakadala inyebo siyabingelela kuzona zonke izifunda le kwaNdebele la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lobingelela uprofessor ngibingelela kabi ke manje sengcenga ngincena nje kade sihleli nentokazi uMrs Onyebhuchi unombuso abaningi abangitshela ukuthi sicela usibuyisela yena nawe nginibuyisele niyambona uyaphila umqemane akabhemile noma uhalfduzu inkulumo nje yakhe ayikhulumayo iqondile njengoba nitshelile nani ukuthi kwakudleke kakhulu ngaleli yalanga ucela ushwele nanokuthi bafowethu siyabonga ukusupport uhlelo siyacela niqhubeke niliseke uhlelo sikhumbule ukuthi akuzona zonke inhlelo esizoyithola ihlekisa njengalezi abantu abafani ukhona umuntu uzofika azoyikhulumela nje story sakhe inkinga esiyisibe nayo ukuthi labo bantu anibaniki ithuba kuba ngabantu enibabiza ngabantu ababhorayo akudlalwa kahle kahle la kuyasetshenzwa kodwa ke singamthola lo muntu oyihlekiselayo njengonombuso ozokwazi ukuthi masinayo isihleki hour lonke kodwa ekugcineni bafowethu siqinisile siyaqwashisa ngempilo zabantu izinto ezenzeka ngale uma ungene ezidakamizweni yazi ukuthi yonke lento esikhulumayo usibizela yona and uyoyibona usuyibona ngamehlo akho kungasekho ukuthi uphume kuyona ngoba ngenile kuphunywa kanzima ngakho ke siyacela nicindezele subscribe button nicindezele nebell mawubuke uzofika kusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyacela ukuthi bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi uhlelo olukhule phela nalo likwazi ukwenza izinto okufanele lizenze onke lawo mandla alele kunina uyothi efika lo ufuna ukusisiza kodwa nathi sifice sitotoba sizama ukuthi silekelele ngendlela esingalekelela ngayo igama lami ngoprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini nakamandlakazi ngakho ke sengcenga Mrs Onyebhuchi yebo